Čini slobodu dostupnom. Luna ima 12 godina, ide u 6. razred i već uči da sama pravi doručak, usisava, briše prašinu, sređuje svoju sobu. Nju njena personalna asistentica uči slobodi, u jednu malu radnju svaki dan. U njenoj kući personalni asistent nije samo jedna osoba. Mama je tu da uči, tata da bodri. S mamom doručak i učenje, s tatom vožnja bicikla. Sloboda je timski sport. U školi je 4 sata u razredu, ali nije sama. Uz nju je asistentica, da joj gradivo bude dostižno, da ne ostane iza, da svaka lekcija ima smisla. Bez nje škola nije škola, nego prepreka. Jedan termin kod logopedice, 2 puta sedmično edukativni centar. Zamisli koliko truda, vožnje, sati. Neko bi rekao obaveze. Ona kaže, zbog toga napredujem, zbog toga sam sretna. Najdraži dio dana. Nekad je to vožnja trolejbusom do grada poslije škole, nekad pravljenje palačinaka za večeru s mamom. Sloboda ponekad izgleda kao jednostavan, ispunjen dan. Za nju personalna asistencija nije posao. To je osoba koja je vodi do škole, do logopeda, do centra, do znanja. Kaže, da nemam personalnu asistenticu, ništa od ovoga ne bih uspjela. Ne bih ovako rasla. Sve ovo košta, ne zato što je luksuz, nego zato što sloboda uvijek ima cijenu. Nekad je to vrijeme roditelja, nekad je to plata asistentice, nekad samo 1 marka, za 5 minuta tuđe podrške. Ako možeš doniraj, ako ne možeš podijeli ovu priču. Da sloboda ne bude skupa samo za one koji je najviše trebaju. Kampanju možete podržati donacijom, uplatom na naš bankovni račun ili putem PayPala.